Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayin nga rin ti surat. Sagudayin nga rin ti surat ni Maricel nga napauluan. Kimatlaeng ti di mabales, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Ta kabkabilin manen ni papa ni mama. Wano ni daddy ni mami. Daddy tawag ko manong nemi kini daddy, mami kini mami, agsipod ta adda mabalin mi. No adda mabalin mi ako nak manong nemi ket adda napindas nga balay mi. Ngem ti makadagas nakarkaro pa ng aso ken pusa. Ti pa nagap-apadadadi ken ni mami. Ubing pala idi ngem kastuyan ti mapaspasamak kadakwada. Ngawan ti sabali nga pagap-apaan no saan nga ti kinababaero ni daddy. Irinto tanin mami manunemi ket napeklan met nga nager. Nager. Wano saan ket makuna nga fighter. Lumaban. Lumaban manong, fighter kunak ta saan nga paatiw. Nakasagana nga lumaban nga mangirupir ti kalintegan na akas legal nga asawa ni daddy. Bumalis met, tumungpa met, kumugtar met. Imbalbalasan ko nga kastoy ti mapaspasamak kadakwada. Agbalbaliw ta kuman, ta nagraduarak idin iti sekundarya. Nga siyak ti kakaisuna nga anak da. Ngem saan gapot ako markaro ti mapaspasamak manong. Kumarkaro ti mapaspasamak. Kas iti dayta nga malem. Manglilipot ka! Mismo nita mamit dumanog manong. Aglisimat nga agsarapa, agkalna ka, dinakpilitan. Gulib! Ayop! Agkalna ka kunak! Ay, anak eh! Detan. Bimalis man ni daddy manong. Sinong panak? At pong tutak. Ayop ka. Talaga ayop ka. Talaga pilpilitan na ka. Saan tumet nga paatiw ni daddy siyempre. Isukit ti maatiw ang iso ti lalaki. Anadamot nga dangran ni daddy ni mami ni lumaban ni mami. Tumong pamat ngamin sa katakumaramot. Daddy! Saan yung atong pain ni mami? Pilpilitan ng tinam. Ayop ka! Kinugtaram ti sanlang ko. Sumardeng kayan ba nga asayo? Kinugtaram ti sanlang ko. Guguram! Pilpilitan na ka talaga. Mami! Nakakaasikan, mami! Matmatayan ni mami, hustunan! Hustunan! May imagine yung atamet, manong. Sa langadan ni mami, manglilipot ka kunana. Saan na tong paen nga makalisimat ni mami, ay ni daddy. Ngam idi, tas kinugtaran ni mami, tisal lang ni daddy, detan. Nasaktanin ni daddy, dinanog-danognan sa na kinugtaran nga ore na iparusisi ni mami. Ikisak met manong nemi nga man anawa ka dakwadang anya ko matilaban ko. Agsangsangit aktun manong nemi. Mami, anyat isangit mami, umay ka, tulungan ka nga bumangon mami. Kaya agasan tanuan niya man digit nasakit iti bagyo. At tanto aldaw, de siya nga manglilipot.
Kimatlaing tisahan nga mabalas. Gusto na aminan, mami. Na kayo man lang tiagdan na nakakaasi no lumabang kayo. Saan nyo kabailan nga labanan ni daddy, lalaki. Kaya napigpig sa nga amang imiti si ka, mami. Saan itong sumuko ken ko na? Mami, saan ka nga lumaban? Tanya, nakakatataan niya namin. Siguro ka, dialogue ko neta, mami. Sige nga ron. Tanya namin, kahit yung mapagparangan. Isardag ng terarabidan na tapno saan akong nagriri. Nakasimsimple, anak. At nakadin nga ron agreklamok nung di naklip-liputan, nga di naksaksaktan. Baybayan yung latan, mami. Baybayak latan, nga lip-liputan na. Isardag ng tulatan, no kayat ng isardag. Pues, Jack Matsumarteng. Siya tinakakaasi, mami. Kurang na laeng nga papatahin na ka. No mapagpungtot mo. Kaya no masaktamit ni daddy. No awan akong nga nanganawa kang kuwan na Jack Lamon. Pinatay. No pinatay ti kayat na. Jack mabuting. Tayo ko na akon. Kaya matlaing dito saan nga mabalay. Sumarting kayo. Sumarting kayong tulayangan. Into na dan matay. May isa ka na kayo. Kasta ka di. Saan na ka mabuting? Kasano ang tupengat na. Numapasamag ti kasta mami. Kasano ang tupay? Saan kayon nga agpimpinateg kini daddy sang kani? Ket pati siyak saan takpayin ni patpateg. Kasta kani? Marisal anak. Gusto na ko man. Noon babala pateg ko ka na kayo nga kakaiso ng anak yo. Gusto ko man, mami. Isardig yun, gusto nga rarabitin nyo kini daddy. Pangasi yo. Pakpakaasiyak ka na kayo. Wahin manong nemi apaunayan ti sakit na nga panunutan. Ti gulo ti bihag. No di kita ag-asawa, ket imbes ko agin narakop dang agin nagek ngaglin na ilo sa amat, agpinatay damat. Kasano ka sa gabayan, ti may sa nga anak, ti kastang mapaspasamak, kadig nagadnak kadakwada. Wano keng kuwano. Biyang kung tumatandak pagpakaasi ni daddy. Daddy, agpagpakasyak maning kada kayo. Kadyak to sumadig, haging saan nga masulpat itak ka na problema ti pamilya tayo. So nga siyak, ti kasaritam. Ngayon, ti padang paspasakit yun kay ni mami, kat iso ti ramot ti amin, dad. Siyak ti lalaki ka na kami. Siyak ti ari, ti neto kapagtegan. No saan ko mga natangsit ti inam? Nauguloy magkumalatan, awang kumatikas to problema. Amo ka mawatim tiket ko sa Wen Maricel. Tagasagasan ta lumaban. Isusapo. Daddy. Anya kumapalit sa pulen na? Ti sa pulen nyo. Ided ko a kumpleto ti suweldok. Ided ko no anyaman di kiti kasapulan nyo agina. Awan ti amo kapag kurkurangan. Nga maping amin nga mga lakay palang sa bali nga babae. Daddy. Kadadalang rodan ni mami. Ni mami, ti pagsaludsoda mi ti dayta. Tano na pintas ko man ti ugali ti inam. Ha? No saan ko mga nager? No saan ko mga natangsit? No saan ko mga kunamlan no asin no? Nga kimalkalingan. Api ko mga lakpalat sa bali. Di kayo maawatan, daddy. Saan nga sakti ka saritam? Kaya saan nga siyak ti magbagaam? Ibagaam iti redya nga inam. Ano saan ngagbalbali ti kasta nga kinatangsit na? Ha! Nakarkaro pa'y ti aramidek. Ibagkamkengkwa na. Siyempre, napanak manin kini mami Siyak, iti panag ha. Messenger da. Wait. Ibagak dati nga imbaga ni daddy kanya. Siyak di may ipit ti kasto yung mapaspasamang iti pamilya tayo, mami. So nga siyak kumatikasyan nyo. Tanya ko mga ron ti kayat mong aramitek, Marisal, iha.
Halaman. Da kayon ti sumuko, mami. Siyak ti sumuko. Kaputa sa da kayo ti babae. Siyak to aramiden ti sumuko kunakmet. Siyak ti adakalintagan na. Siyak ti masaksaktan. Siyak ti malipliputan. Iso nga saan nga rumbay nga siyak ti sumuko. Talawan tayo ni daddy, mami. Hala. Datat solusyon na sa ngari. Ti problema yukit ni daddy. Kahit no talawan tayo ni daddy. Awanin ti problema. Dahil dyan nga manglilipot ti rumbeng agtalaw sa nga data. Ngim, no agtalin na edta dito'y mami, agtultuloy met, kasaktan na kayo, agtultuloy met, mapaspasamak nga gubat tinangbaitan nyo kini daddy. Iso nga panawan tayo ni daddy, mami, panawan tayo. Tas ladyak among ilawlawag no anya nga talaga ti kayat na daddy kini mami nga mapasamak itibiyag mi. Saan nga isardeng ni daddy tararamidan na samet nga sumuko ni mami. Ket inulit ko manen ti masadag nga inulit ko manen ti masadag iti agsumpangir nga partido mi tapno agpatulong nga kadakwala. Ni Uncle akabsat ni daddy ti imayak manong. Siyempre, kanunungan na ati, kapsat na, di ba? Amo, Maricel, balasan ko, Uncle. Saan nga gapot akapsat ko ni daddy, kit ibagam nga isot kanunungak. Ngam adda kini mamim tiramot ti amin. O, kinam, kanunungan na ni, kamagis na. Ano ti kayo sa Uncle? Amo idin ni mamim. At ipakaikamangan na nga pamilya, kit pamilya dagiti babaero. Nakaw? Kasta ka di? Wan. Gabot na babaero kay amin, Uncle. Saan nga dadat isyo? Labam tituloy ko. Ngem, kinayat na palang, kinayat na palang tinaikamang ka na kami. Nga da kami nga pamilya di babaero. Siguro, Uncle, kat amo na idi, amo idi ni mami, kat agbalbali ni daddy, nga saan nga maitulad ka na kayo? Mabalin. Ang samad nga ron nga napasamak na ita. Tanuam muna ko nga awatan ti kinapudno, ket aguli met kumalatan, awang kumati problema. O, Diyos to, ure damagam ka na kitag buy-buya. At daya nga ron, apoy na awan ti mga ron. Uncle, da kayo madla. Ti problema ti kastoy, saan gani? Siya, babaero ak, ure damagam kinantim. Ngem, awang problema, may gaputa, hamad nga griri ni antim. Asjay, tikait ko sawen. No, go ahead. Aramin dem lata. No, kuna ni mami, awang ko matiriri. Talo kami nga lalaki nga kakapsat. Kahit saan nga may libak. Ngagpapada kami nga babaero. Nga mawan ti problema mi. Gabutan nagbalin nga man nakaawat dagiti asawa mi. Nila mamim. Tinaikamang nga saan nga man makaawat. Di ka talaga nga problema ni iso ti problema ni mami. Iso takim basol. Saan ko matkadig nga baga nga basol ni mamim? Ang ala, padasam to manen nga kasalita ken bagbagaam ni dadim. Mareng no amunan nga tumngeg ti pamagbaga. Yung panagkunak balasan ko. Saan nga isardeng ti amam, ti agbabae. Yun ka anuhard nga isardeng na. Kat numatay ay iso sardeng na. Ha? Dayjay ti side manong nemi ti partido ni daddy. Partido met ni mami. Napanak met ka ni auntie. Ket kunamat ni auntie nga kamsat ni mami. Natangken ti ulo ni mami, Maricel anak. Auntie, nagayat, nakiasawa, ngem di namat amo pinili, tinakiasawaan na. O, kabilitan nga problema. Auntie, dada may bagak nga side ko. Imbagpagkata kayo, auntie. Wen imbagpagkata kayo. Imbagpagkat niya, tamay sa laeng ti problema. Problema to. No asin nun to, timangkita kanyak, into nagkabawak. Tadyak na kiyas asawa. Nagbagpagkatak nga malaasa nga maestra. Sabagay, auntie.
saan tuunay nga problema dayta? Kapag ag-pension kayo met, han? Kawan. Ag-pension kayo met, kada damat pang sweldo yo, ti mga sikasun to kada kayo. Ti may bagak balasang ko, kat saan mo nga sardengan, nga lukoyan ni mamim, nga panawan yun ni dadim. Umay kayo kanyak, agmimesak, siyak no kantibang pabasakin ka. Namin adun ng bagak kang ni mami, ti dayta, anti. Na? Namin adun ng bagak kang ni mami, dayta, anti. Ngem? Ngem bating matlata ni mami. Gapong arot tinatangkin ti ulo na. Gapong tinatangkin arot ti ulo na. Di naamot ti paisuro. Kaya nagpaison na Maricel. Ha? Ket mabalin na kumapay nga idarom ni dadim. Idarom? Wan. Ato kumati pagidaruman na keng kuana. Oh. Iti padangdang-dangran na keng kuana. Ngayon bumalas man kami. Kasi no kung nga agidarom kat bumalas man. No masugatan ni mami, masugatan ni dadim. Agsinugad, agbinalas na. Natangsit. Ken idarom na kumati padang liplipot ni dadim keng kuana. Ngem di namat kaya. Kasanong arod latan hanti. Umuna anak. Sa mong ipalubos kung maapektaharan ti panagbasa iti kastang mapaspasamak. Sa mga sardengan nga lukoyan ni mamim tapno panawan yun ni dadim ket umay kayong kanya. Ken kang runanti amin Maricel. Ni Apo Diyos. Wen. Ni Apo Diyos ti kang runaan nga kamangan tayo. Kedi daw dawat tayo asapay ko tamasulbar dato nga problema ti pamilyayo. Sige hanti. Sapay ko ma. Inalukoy ko manan ni mami. Mami, pumanaw ta dito. Tagyanin yan ni auntie. Si kalayang ti mapanagyan kini antim. Dinakirabraman. Ni mami, saan yun nga mauray pa yung agbalbaliw ni daddy? Ngayon sa anak to nga pumanaw iti dahito yung balay. Tas siyak tilegal nga asawa ni dadim. At akarbengak iti dahito yung balay. Kasano no, pilitan na kayo, papanawan ni daddy. Anya? Papanawan na? Padasin na. Padasin na papanawan, tapapatayak. Oh my God, mami, makita yo ket dagis lat na ti agar-ari ti panunutyo. Kasano nung agpeso nga aramidin. Lalala, tekto ko lang. Tekto. Kasano nung agpeso nga aramidin ni daddy nga kasta. Kasano no, isang pet na ti babae na kensi ka ti papanawan na. Hangat ako nam. Kasano no, isang pet ni daddy ti babae na kensi ka ti papanawan na. Sana lang nga naramitan ti kasta ti mangisang pet iti babae na. Tano aramitan na ita. Ha? Maaramat kuntun ti paltog ng sagsaganak para kadakwada. Diyos ko! Kahit yung asawa na napaltog yo? Laglaga ko mga ron, ngawan armas ko. Ay, Diyos ko, silawan nyo ko, ang ti panunot, nagitinaskin nga silawan nyo, ti panunot na Diyos ko. Mga asiyo. Ket napasamak manong nemi ti bagbagak ken ibagbagami itay nga posible nga isang pet ni daddy ti babae na. Nakaw. Heavy drama manong na ito eh. Nagrigat tagi portray. Magkasakit ta karabukob. Gapot ha. Kastaon iti panangan anawak kini mami gapot ane. Jakiti ayo. Mami, tal na kayo. Di na kagawid. Maricel. Ipatanak. Hindi tayo ramidan nyo. Papatayak na kiti mang lilipot. Agasam, insang pet amismon ni dadim itibab. Insang pet amismon ni dadim ti babae na iti dito gamalay. Na kayo laeng. Na kayon tulaeng maninti kakaasi, mami. Tangran na kayo tumanen ni daddy. Isong agtal na kayo kumamang asiyo. Kimaro digiti pasamak manong nemi ingkabalay ni daddy ti kabit na.
Kadadadan ti Riri ken panagpungtot ni mami. Saan nga ni mami ti imbilang ni daddy nga asawa. Ad-adan nga masyanak ken kuhana. Ngayon tinamat kayat ti pumanaw. Ket dito'y ko nga nasaksyan. Di kiti si Marnupay nga napasamak. Nagapamanan da daddy ken ni mami. Ket inulod-ulod ni daddy ti inak. Ngayon ruar iti balay ken inaladan. Wen manong. Ket idi mairuarnan ni mami. Pinanawan na ket nagsubli ni daddy ti uneg. Napangkumet ni nanon tinakakaasing inak iti ruar. Natangkad man kami ti ulo yo, mami. Pumanaw tayo ngaminin, please. Inulot-ulot na kailang arodin ni daddy ngayon ruar ti inaladan. Wen. Pumanaw tan. Mami, pundo ka dito ng ko? Wen, pumanaw tan. Ngamsak bay data. No kaya nga, into no, at datay ni sidong ni Auntie Isabel, isak lang yun to ni daddy. Iso dati babae na, umuna ka nito, Nay. Hindi kayo mawatan, mami. Umuna akong di tawnig. Tayo rubat kong di kita rawatin. Mami ha, irubat yun lang di kita rawatin nyo ha. Mami, inuan nyaman tita ka sa mga bagwapan nyo ngaraminan. Saan nyo kumangit patpatuloy? Ipagpagaw mo yung kumanganyak, mami, please. Imunan nga agpay sumanong naming nga nagsubli ti balay. Mabanda ka no irubat di kita rawatan na manong. Mami, ayan yon. Sinapul ko ni mami. Sinapul ko. Mami, ayan yun. Tuga, mami. Ayan yun. Awang kayo dito sila, Joe. Mami. Napanandangatan. Mami. Manong Nemi. Awamit ni mami. Iti ayan na. Ayan yun, kunak, mami. Aging gamanong Nemi nga nakangengak ti putok, ti paltog. Napan gaya minalin ni mami ti paltog na idoldolin na kat nay. Naman namaten pinaltogan ni daddy. Oh! 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 Daddy! Mami! Ano dinawad mo kaya daddy? Nadiramit mo! Si Manong Nemi ti effects ti ambulansya. Jack na isagana. At ako nga effects ko ti ambulansya. Nakita ka mismo, Manong Nemi. Mami ko nakita patpaturungan ng ti paltog ni daddy. Nakita ka mismo, Manong Nemi ti panagbaliktad ni daddy. Diyos ko! Pinaltukan ni mami ni daddy. Daddy! Daddy! Daddy ko. Intaray daman mano imay man ti ambulansya ken intaray dati ospital ni daddy. Ngem. Saanan nga nakalasad. Natay ni daddy. Na matangak nga mismo Manong Nemi, nakaigam ni mami ti paltog. Saan nga napupuutan ni daddy? Gabot na naging inayad siguro ni mami ngay masadag. Napuutan lang ni daddy ngam nakalbitan ni mami ti paltog. Diyos ko, imbes ko mga masulbar ti problema, kastoy mat tinapasamat. Angkel, kay maro na kiti pasamag. Awarin ni daddy. Lakaman sayagin ni daddy ko. When pinatay ti inam ti kapsat ko. Ket rumbe nga malungsot ti pagbalutan di nga inam. Di na kumamit inaramit ti kasya, uncle, no saan nga gapo ni daddy.
Nilahing mamin tinaykamang ka na kami nga makaramit kastoy, Maricel. Iso nga naskin nga kikaro. Kasano ang tupay, Uncle? Mapukawanak iti ama. Mapukawanak iti ama kininakas ta ka di. Di minto pulos isanud ti darom kontra iti kriminal nga inam. Diyos ko. Apay ka nagtungpalakas to iti biyag mi. Kasano agpaitan, Diyos ko. Awanan ti amak, mabalod met ti inak. Ito nagtipagbaludan, maron na mi napangko sinarungkaran ni Mami. Mami, di na malapulos pinanunot sa baeng inaramid mo ti amin. Nakaulapan ti panunot ko, anak ko. Nabayagan din ang nalipatak ni Apo Diyos. Inadipan nak di dakas sa panggap. Gabuti pa naglablabas di dadim. Ay, mamiris ko itan. Diyak kumay naramid. Mamiris ko nga naladawan ti amin. Kasanuwa kitan, Mami. Amok na sana kang may bayan ni Antim nga Sabel. Ken kang runanti amin. Ni Apo Diyos. At to'y anak, iyukor ko mismo itatingad mo da ito'y nga Santo Rosario. At sabi ko, manak, tasang kanto maitulad kanyak. Saan kanto kumama kaasawa tikas iti amam. Kansang ka kumamat ngagbalikas kanya kanager nga dinakayat ti paabak. Agpakumbaba ka laing ti agnanayon, anak. Mami, nagsisimpet ka. Anak ko. Hangtong palakakin ni Antim. Di nagtultuladan nga natangken ti olok. Ibas nagmot agbasa. Kanintong dumteng ti panawan nga agpili ka iti kataktak ko na inaimo dito'y lubong. Piliem nga na siya. Gundawayam dito'y kakaiso ng ented ni Apo Diyos nga gundawoy mong agpili. Huwag, Mami. Ikarik. Piliem nga na siya ti pakiasawam to. Di nagtultuladan anak ko. Kang ruraan ti amin. Sa mga pulos ka lipatan ni Apo Diyos. Uwan, Mami. Oh, Mami. Anak ko. Maricel, anak. Manang Sabel. Sa mo ko mga baybayan ti anak ko. Ikarik mo ni ka. Saan to nga maitulad ti anak mo ken ka? Daita teraminek. Kani daw dawat ko iti namaswa. Agamanak manang. Agsingsimat ka ito nagtipagbaludan, Monica. Umuin, iti kaadak iti pagbaludan. Dito'y ko nga naamiris na amin. Kanikarik. Ikarik, Maricel, anak. Manang Sabel, nagsingsing petak. Urayan niyo ti panakawayawayak. Urayan minaitadom teng, Mami. Ginagsubli-subli kam to, nga umay mangsarungkar keng ka. Saan nakapulos ka malipatan, Mami? Kapati ba't madagda ka? I love you, Mami. Nasakit man day nga paset ti biyag mi manong nami ngem inawat ko nga si pupuso. Day nga kinapudnong ket inawat ko. Aday nga pasamak tararamatek tap numaliklikak dagiti madi ang mapasamak iti biyag ko. Ket ti Santo Rosario ngayok inyo kor iti kaniyak ni Mami. Kasi isuman manong nami iti nagbaling nga pakalaglagipak dagiti pagteng iti napalabas. Ngajak pulos malipatan ken ni Mami. Kaguraan ti amin,
Tapno adala ta kaniyak ti Diyos, amang isalakan kaniyak, itek na nayon. Kadajak tupulos malipatan ti Diyos, nga iso, iti pangikamangag ten yaman na dumteng a problema. Iti agdama, manong nemi, ay nagturpusak to iti kurso ka nursing iti umay nga tawen, nagretiro mo ten ni auntie iti panangisuro na, ket kang kanawin ko nga daw dawat asapi ko ma. Ta saan ton, awan ton di kiti nakana nga dumteng a problema iti masakbayan. Ken karunahan di amin, ti panangtarabay na Apo Diyos kanyak, kada kami kini auntie. Ken ti panangtarabay ni Apo Diyos kini mami, ket sapi ko ma, tadumteng to, amawayawayaan iso. Dahil nga ron ti pagkasarita manong, gaman nakluhunay ti anus mo nga nagibasa, ket sapi ko ma, tadamat ni batik nga adal, liwliwak yung pagsalmingan ti biyag, kadagadi patak nga nagbuya, more power to your program anong, and God bless. Tuwing nga ron dagyaman nga pagaya mo, Maricel. Maricel! Thank you! Tingka pa nagsunod. Kasama tayo na kita nagbuya ni